Om Swastiastu Semeton Sareng Sami support channel niki pencet tombol subscribe lonceng lan like suksema. Ikut patis kene melali. Nak copo. Nawarain aku kuningan jadi Iban. Baca. Sinamang padas main di sini gak? Kuningan di mana macam keto Iban. Kenapa sih yang awak nganggo bajunya? Jadi kan rela kuningan. Harus kuning baju. Harus ojo kuning. Mencawat Iban apa kuning? Ini coba tinggalin. Wala datang Iban. Ngane Ibang neo. Koni kuninga. Mbak, lewat Ibang kuning apa sing? Sing lah. Siapa cara kita apa? Yan. Ada Iban kuning. Bagus. Mari jalan-jalan. Coba masalah. Apa sing lapis? Beli baju nenek. Ini enggak ada nenek kali. Beli yang sing lapis. Gaya kan ayang. Kalau sing lapis anggo geno. Tadi jauh baru dogen. Kalau sing lali, terus yang lali sing lah. Beda. Tadi cancah. Ayo segera buat tinggalin. Nih. Sombong amat. Apain sih awak sing lah baju baru? Pes bak lah. Yang kembali kuningan. Bagaimana kalau jalan bayangin pas galma tuh. Nah, saya akan malu nanek bangi di pipis. Bak nek bangi di pipis. Bak nek. Nah, ayo berdiri lah. Berdiri lah. Dadah. Jemaat berdawa. Pur. Toilet ada sih. Nah, ada. Rajang kainnya kalungan dan kuningan, rajang ring semeton, mat itu demogi boleh kerayuan lan kerarajuan. Om santi om. Suksema sampun membalik